mangathiwa the very same energy le inikezwe izingane zaka maths and science inikezwa izingane zakwa commerce nakwa history na kuma special schools leyo nto iyodwa sister singaba isizwe sabantu esiphapheme namhlanje si glorify ama politicians kodwa kahle kahle eqinisweni kumele ngaba ama politicians a glorify ama messes ithini uNkulunkulu bama politicians not the other way around mazohola isizwe sabantu esizibona si inferior sona ingawo sikwazi nokwamukela u350 as igrant. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezimpezane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Sanibona nidumelang bonjo igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezimpezane zona zodwa ezihambela lekude phezulu. The promises I make is the promises I keep. Don't forget 4 pillars: you comment, you like, you subscribe, you share, you give us some super thanks. Monqene ukwenza lokho vele ubuke wonke ama adverts noma ke uvela ujoin nje ube a channel member so that uzothola wonke ama perks and benefits and discount on our merchandise and events that we host on this channel. Njengoba ngangithembisile ngibuyile ngimphethe uNkomonde kade ningibuza kodwa sisizandi uPatsuno Nkomonde. He is back here on the studio with me today. Sizoqhubeka la sasigcine khona. Sawubona bhuti. Sawubona sizizanda njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mntama. Asibonga ukuphila. Yeah, ngibonga nanokuthi uphinde ungibize la ekhaya. Iyaphinde yahlanga awuqedanga phela. Uyasikoloda nje kuningi ngabasikoloda wena futhi nje ngaphandle kokumosha isikhathi ngicela sivele sihlale phezukwayo ngicela nje siqale siphindele emuva la kwashoda khona because there were a lot of comments from people. First of all, thank you so much for that part science. That conversation was beautiful. People loved it. And but they felt ukuthi we left out a lot and nami nawe futhi we know ukuthi we left out a lot because of time. So I guess siqale nje si-address ama comments. I-comment yokuqala engicela si-address ngoba izoba yinde asibeke egcineni and then siqale ngokufushana. Abantu bayabuza ukuthi you highlighted ukuthi emajele kugcwele abantu bokufika. If you had powers, what yini obongayenza kangcono ukuthi kuphunguke abantu bokufika emajele kuphunguke nabantu bofika in general nje inomzansi? Okay sister, okokuqala indlela yokuphungula abantu ejele ukuthi kunento ekuthiwa deportation. Umuntu oboshwe kwelinye izwe engekho legal ngokwestatus sokuthi abe kulelo lizwe akumele ukuthi mayeboshwa leyo muntu ajike enjoy futhi imali yama taxpayers alelo lizwe ejele. Leyo muntu kumele aboshwe siyamdetainer bese deportwa eyiswe eyoboshwa ezweni lakhe. Yeah, understand le nto leyo ukuthi siloke sibagcina emajele ethu idla kuma taxpayers ethu le. Kunengane eziqedile ama studies azo azikwazi ukuthola ama qualifications because zinama outstanding fees. I understand leyo mali leyo ma outstanding fees idliwa yibo labantu. I understand into ukuthi thina sabantu bakulelizwe siyibone ndasiyinaki. So endabeni yamajele deportation bezomela ibe strong. Bese ukuthi kwi country in general indaba yabantu aba illegal. Umuntu illegal number 1 akumele abe ne access yama state resources in any kind of way. Yayibona leyo nto sizizana. I do agree on that. Number 2 kumele kube ne zero tolerance kubantu abanjalo. Kumele waziwe nje ukuthi mawutholakala ufikile la ungabelong la ngokomthetho kumele uboshwe ubuyiselwe ekhaya kini. Ngokomthetho amaphoyisa nje awenza umsebenzi wawo. Njengoba ngangihighlightile ku first episode ukuthi kunzima unabo ukubagxeka. As much as ngingekho kwi-SAPS sengisebenza isikhathi eside kuma arm of services. Kunzima ukubagxeka abanayo manpower. Abanayo manpower. Ngangishilo eqaleni ngathi akwazi ukuthi kwi population more than 68 million kube nelokhuzana namaphoyisa less than 200,000. Now we are in numbers leyo nto yodwa I balance. So kulula ukuthi singabagxeka amaphoyisa sithi awenza umsebenzi kwasho kwacima kanjani eqinisweni ba understaffed ba under resourced sister. And makuthiwa siba realistic yabona le nto leyo no ngeke ngize ngithi abawenza umsebenzi bayawenza umsebenzi ukuthi ba short staffed. Yeah.
and kuvela kaningi ke nakukho kuma commission that are ongoing iyavela ukuthi vele even ngisho izikhundla eziphezulu ziblockiwe ukuthi azigcwaliswe ngendlela esingayi understand kodwa sikho lapho singakukhathi nebusy ngoba ngoba usasomsebenzi lapha ya kule department. Another comment that has come out a lot, abantu bakhalazela ukuthi nina futhi ojele nikhala ngokuthi kunobugebengu ngaphakathi kodwa yini enilethe izinto ngaphakathi kuza kanjani? Mntama kuyo yonke indawo nabantu abasebenzayo kunabantu aba right kunabantu abangekho right. Yeah, understand. Kuyo yonke indawo nala ngisebenza khona akunamehluko. Understand. Khona abantu aba right abenza izinto ngendlela right kube khona abangazenzi ngendlela right. Yayibona leyo nto le angeke ngize ngikuphike ukuthi vele bakhona abantu esisebenza nabo abafaka izinto engamele zingene ejele. Yayibona leyo nto le but engingakuthandi ukuthi uthola ukuthi wonke umuntu usegubezeliswa ngalelo tshalo lokuthi sonke sinjalo. Asikho njalo sonke. Yayibona leyo nto le maningi besides nje la ngisebenza khona kuwo wonke ama of services baningi abantu abathi mabegqoka leya uniform bayigqoke with pride bayigqoke with into yokuthi ngifuna ukuseva ination yami. I understand selflessly so yabo but ukuthi labo bantu sister imisebenzi yabo kwesinye isikhathi bayofika ngabonakalanga ngoba uthola ukuthi mina as a junior employee ngiyazinikela emsebenzini wami but uthola ukuthi abantu abangiphethe babangani nabantu abagangayo so mina noma ngingawenza kangana nama efforts ami mayizo block umphathi wami yayibona leyo nto le. Yeah. Okay. And then another comment abantu engicabanga ukuthi ibathintile umentioned on the first episode ukuthi ziningi izingane ezincane ezisemajele. Yeah. And ngicabanga ukuthi most of the time vele noma nawe ubeka inkulumo zakho uzibeka une concern yengane esakhula eseza ngemuva ekumele ilisabe ijele ngisho ilele. Now umbuzo ovelayo ukuthi mhlambe how do we change the status quo sishintsha kanjani lesimo sokuthi izingane kumele ngabe zigcwele ezikoleni zigcwale emajele? Ngangishilo nasekuqaleni ngathi ukubani sino government osithandayo sister okuningi esibhekane nako ngaba sibhekene nako. Number 1 ukubani sino government obakhathalelayo abantu bakhe. Yeah. Bekuzoba illegal ukuthi youth itholakale illiterate ingafundile. You understand. Bekuzoba icala ukuthi umntwana athi anginawo matric. Kumele mawukuthi awunawo matric mhlawumbe uboniswe intweni zama academics kumele uyilande kuphi kumele uyilande kuma special schools. La besakhohliswa satshela ukuthi izingane ifunda kuma special schools izingane zama slow learner kanti izingane ezolanda iskills sezandla izingane ezizokwazi ukuyiphilisa ngisho zingaqashiwe. You understand. So yeah. And today's sausage you know ukuthi the highest skill eshoda ngasemzansi oplumber ama artisans because imfundiso yangena kuthina ukuthi ufanele nje ube no matric uthole 32 points uye university. Uyakhumbula mangizosho ku previous episode ukuthi sakhohliswa kakhulu masitshelwa ukuthi izingane ezihlakaniphile ezaka maths and science. Angiqedelanga leyo nto. Sister ngangishilo nasekuqaleni ngathi abantu bakwa health bagood abantu bakwa maths and science bagood kwi spectrum sakwa health. Engineer bethu labo spectrum sakwa engineer architect the list goes on yabo. Abaka commerce ngangishilo ngathi labo abantu okuwama accountants ethu abantu okuwama business personnel zethu kwi country abantu ababoost economy ye country labo. Then ngachaza futhi nokuthi laba baka history yona ama activists ezwe lawo ibona ama future president ibona abantu abama judge ibona abantu aba run legislation constitution judiciary you can name zonke lezo zinto. Then ngakhohlwa ukumenshina ukuthi senziwa sa believe ukuthi umuntu oyislow learner umuntu ofunda special school amanga leyo nto sister. Ayikho into engakwazi ukuphilisa umuntu la emhlabeni ngaphandle komsebenzi wezandla. Yeah. Umuntu oyi-artisan sister akadingi ukuthi ayofesa ukuze athole isinkwa. That's very true. Mawazi umsebenzi wakhe estradini esisodwa ngaqashwa yiyo yonke imizi. Ajika aholo okudlula mina engilindi payday. Yeah. Yayibona leyo nto leyo. But ngenxa yokubrainwashwa satshelwa okungekona. Yayibona leyo nto leyo. Enye into ebengifisa futhi ukuthi ngiyi-highlight ukuthi njengoba mawuzokhumbula
late 90s early 2000s kwakunama projects ayikhishwa ugovernment ama scholarships nama bursaries la kwakufundiswa khona izingane ze maths and science abanye babeyiswa ku Cuba Yes, abanye I babeyiswa remember kuphi those kuphi bursaries, no yes. doctor abaningi ababenefite from lezo zinto namhlanje I understand abanye baphuma ku Cuba abanye baphuma ku Australia abanye bafunde khona la local mangathiwa the very same energy leyinikezwe izingane zaka maths and science inikezwa izingane zakwa commerce nakwa history nakuma special schools leyo nto iyodwa sister singaba isizwe sabantu esiphapheme reason why kwakwenza ukuthi kubulawa iself esteem izingane zaka commerce naka general nakuma special schools ingoba babazi ukuthi mashola isizwe esingekho enlightened political wise singazenzela noma ngabe yini masihola isizwe esingekho enlightened economic wise singenza noma yini ingakho namhlanje nalama figures esiloke esiwezwa o3 billion o2 billion kuphi awasishaya enhlizweni ngaleyo ndlela because asikwazi ukubaleka ngathini kweeconomics yeah understand asikwazi ukubaleka kwaleyo nto kwabulawa iconsciousness yakulezo indawo yeah understand so that kuzobuka ngazathi lo muntu aka medicine science uyena ophezulu akekho phezulu lo muntu akekho phezulu lo muntu makungathiwa bonke abantu abafunda ugeneral ba enlightened sister trust me ama politicians bengekayigidele Siyabuyisa lelizwe within a day kanje yonke lento yenziwe ngamabomu so that kuzobenefita bona laphana noma phela mangathi uyabheka kuthina thina siyibona into eyenzakalayo kwi-country masikhuluma openly phambi kwabantu kubantu abangekho well informed sisounda as abantu abahlanyayo yeah understand that's lento true. le Yeah. sisounda as abantu abahlanyayo abafuna ifame khona omunye uthi hello usifunela ifame izongenzelani ifame ngimdala kanje ifame engena fortune even worse angidingi empilweni yami yayibona leyo nto le angisisilima ngimdala ngawo ukuthi ngachisana nefame unless izoba nefortune yabo leyo nto le njengamanje into engiyenzayo ngizama ukuphaphamisa umuntu omnyama sister yeah understand yonke lento eyenzakalayo njengamanje kwi country yonke le looting bonke lobugebengu obukhona yonke lento ekhona i result yento eyayiplantwe kusuka kudala akuqali manje yayibona leyo nto le njoba ngangishilo ngathi political consciousness asinayo leyo nto ibalekile kwi nation i black consciousness sister ibaleke okudlula yonke into i self pride ukuyithanda ukuzazi ukuthi ubani wakupho njani leyo nto ibalekile but mawuzohola isizwe sabantu esizibona si inferior sona ingawo sikwazi nokwamukela u350 as i grant yeah understand yes ujabulele sibone kahle nje ukuthi mangathi uyavala sizofa kusasa but makungathiwa umuntu politically enlightened uzo understand mawubuka ireign kaMuammar Gaddafi yase Libya ukuthi kahle citizen ukuthi kahle citizen la kwi country lifanelwe yini ezweni layo yeah understand thina basishiftile from leyo focus namhlanje siglorify ama politicians whereas makukhulunywa iqiniso ama politicians iwona kumele glorify ama messes cause awuphinde futhi abakuzwanga ngithi namhlanje si glorify ama politicians kodwa kahle eqinisweni kumele ngaba ama politicians a glorify ama messes ithina uNkulunkulu bama politicians not the other way around godi papa abakuzwanga abakokuza I know mina bakhona abantu bangakokuza egcineni sizandi ithina esibeka laba bantu kulezi ayihlalo yes mabehlala kulezi ayihlalo bekhankasa basuke bekhankasela ukuthi bazosebenzela thina yeah understand hayi ukuthi bazosenzela ama favor hayi ukuthi mayese lapho umuntu sekumele ancengwe akhunjuzwe yabo le nto leyo reason why ngithi political consciousness asinayo sister abantu abakuma politics kulelizwe namhlanje abantu abakhanda career out of ama politics akusiba abantu abama activist you understand kune old age home eParliament today exactly yayibona le nto le even nakulabo abangangami nabangaphansi kwami ngeage most abantu ba behave njengabona bona laba ku old age home because manje ingqondo yabo nje isivele iyangena indlela kodwa nje lento ishoyo it's very true yes yayibona le nto le umntama most abantu ngikhuluma nje ngama peers ami or nabafethu abangaphansi kwami mhlawumbe ake ngikhuluma nje ekuma 40s 30s nalabo abakuma 20s most abafethu abakuma politics abazazi nokuthi baphakathi kwani bona bangene lapha ngoba bebona ibhodi eliconsayo yes majority yabona 95% wabantu abaqoka ikipa zama political party today
majority abantu abagqoka ikipa zama-political parties today bayibize ngo-leadership, babizane ngo-comrade, babizane ngani labo bantu mina most yabo uma ungangihlalisa nabo kanje phambi kwamakhamera uthi asiye head on sikhuluma nge-politics, uyobona lento engikutshela yona ukuthi i-political enlightenment ne-political consciousness asinayo. Silidwa abantu abangene kuma-politics ngoba bebona ibhodi eliconsayo. Yayibona lento leyo. Abekho abantu aba-patriotic kuma-leaders esinawo today. Understand sister? Ingako sila sikhona namhla. Awukwazi ukuthatha udoctor uyomfaka kuma-politics. Asikhuluma iqiniso. Udoctor and awukwazi ukuthi uma uyi-political leader etlule sinanokuthi inkinga zalelo lizwe zaqalaphi. Angeke ulungise into ongayazi ukuthi yaqalaphi sister. Asikhuluma iqiniso. Ngeke ngizwe nje abantu doctor wathi eParliament leyo nto ayinasisindo kimi owazi politics eParliament. Ititle ka Dr. Parliament for mina ayinasisindo. Because leyo muntu clueless, leyo muntu mbuze nge-Great Depression. No reference bana leyo muntu mbuze nge-Great Depression, mbuze nge-Cold War. Yokudlela amazambane akazi nokuthi ukhuluma ngani. I understand leyo nto leyo. Mambuza ukuthi World War 1 World War 2 yaqala kanjani angazi lutho. And lezo zinto engiyikhulumayo izona izinto ezigcine ezifikisa thina ukuthi siphile ngalendlela esiphila ngayo la njengoba thina siyizwe elacolonized ama superpowers lawa okuyiwona angene deep kulento engiyikhulumayo Cold War no Great Depression and stuff. Ngithi mina ungangilandela noma ngayimuphi udoctor. Kufuna ngiyakuchallenge sister. Landa noma imuphi udoctor omaziyo. Usibeke ku platform yakho kanje namakhamera. Oyi-political leader lo doctor, yes. Uthi asiye akaye nami word for word. Bakusaba. Ngiyani-challenge nonke futhi. Noma engayimuphi udoctor okwi-political spectrum oyitshela ukuthi yena uyi-leadership kuleso space, I'm open ukuthi ungahlala nami sibe ne-political conversation. Phambi kwamakhamera ngizokukhombisa sister ukuthi abantu baka maths and physics bagudi kulesa space kwi-political arena abekho abadingeki lapho angeke uyilungise inkinga ongazazi ukuthi zaqala. It was never designed for them anyway, yeah. Ama-politics they were never designed for abantu baka maths and science. You understand? Inkinga yethu siyisizwe inhlupheko isenze saba isizwe esihlonipha ukuthi umuntu uyini noma unani. Angithi phela imfundiso yethu iyafika kanjalo. Umuntu umhlonipha ngoba ezoma laphambi kwakho angama umuntu laphambi kwakho akuskema khiphise yonke imali onayo ebank umnike just because ufika wakhuluma isingisi wakhuluma amagama nawo ngawa understand ukuthi asho ukuthini, but bring the same person oyilocal ozokhuluma isiZulu akutshele ngeimbuzi akutshele ngokuthi fuya zanda inkomo zakho utshale udle mekuyisikhathi sokuvuna ngeke umuzwe lo muntu ngeke umuzwe ilento bathi inferior complex sister yabo mangikhuluma nge-black consciousness lengangithi yatshalwa ubaba ngaliso Robert Sobukwe kanye nabantu Stephen Biko kubantu abamnyama. Sister, i-black consciousness kahle kwakuyi movement yayitshela umuntu omnyama ukuthi you are worthy. You understand? You are good enough. You understand? You are what you think you are. You understand? Yeah. You are 10 times more than into oyibona esibukweni. You are precious. You understand? Yabo sister leyo nto ezabantu abamnyama today asinayo. Ukuyithanda. Ukuyiqatsha ngobuthini asinayo. Yazi uyibona ngani ukuthi asinayo? Bona ngokuthi abantu nina abantu bethu besifazane awuyibona umuhle leso ufaka inwele engasiye zakho. Inwele zabanye abantu. Inwele zakho. Ukubani uyazazi ukuthi izi golden kanjani. You understand? Mawungaye Asia manje. Most yama Asians izofuna ukukuthinta ikhanda. You understand? Because to them inwele njengezakhe inwele abangazazi. You understand lento into sacred like into precious lona. Sister angali ne ngiyajola nami ngumuntu bangihlezi ngisho lento ifaka i-makeup kodwa manje phela ngingasukwazi usengazi i-makeup kuwe hayi eza majita ngikubone ngelinye ilanga ngizokutshela straight ne uthi nangu umuntu wami ngizokutshela straight ne untombazana ubuhle bentombazana i-confidence ithatha from ubuhle bayo you understand ngiyakuvuma lokho yabo leyo nto leyo but ubuhle bakho abenziwa i-makeup. Yes. Abanye bethu leyo makeup sithi masinibuka abanye bena inifanele nokunifanele. But niyayifoster ngenkani. You understand sister? Most abayibafanele abakwazi nanokufaka ama-wig ngendlela right. Zonke lezo zinto akusizi yabona i-self pride sister. Uzobona usister oyishayela ngama-dreadlocks or usister oyishayela nge-afro or usister onenwele zakhe ay-relaxile ezi-natural. You understand? Or usister oyishayela nge-short hair.
khona sisabahle bengafake makeup la ngaphandle khona sisabahle bengafake inwele zokufakela la ngaphandle That's true. Yeah, That's understand very le true. nto Yeah, le it leyo is. nto it comes Omunye avela gundi nje abenenwele ezincane abe muhle. ili agqilaza into ongakazi abe uyibona muhle. yabo le nto le intombazane futhi ozoyithola inenwele ezishothene noma enechiscope intombazane confident le yeah so Ngizwile bantombazane. so ilokhuzana I black pride ibulawe I-social engineering ibulawe ukucabanga ukuthi lokho nakho akukho worth enough kanti we are million times better or million times greater than into esiyicabangayo nesiyibonayo Yeah ne. yeah so as abantu abamnyama guys please ngiyazi ukuthi poverty alone sizizandi ne i-poverty alone i-breeder mostly ama household are broken. I understand. Are dysfunctional. I understand. Are toxic. I understand. Le nto uma ungayibuka kahle I-system i-designed. Thina abantu abamnyama sophila under poverty. Masiphila under poverty automatically imndeni yethu imizi nemndeni yethu ayizi ukuba ne-togetherness ayizi ukuba nokuthandana ngaleyo ndlela. I understand because ifactor yokuqala yenza ukuthi i-togetherness ingabibikho ngaleyo ndlela inhlupheko. Sibanga understand kubangwa imali ezingekho kubangwa ama-assets abazali asebafa nakhona uma uthi uyayibheka lento ebangwayo kubanga u2 room nakhona umxhaso abantu bahlulekile ukuyisebenzela bona balobe bebheka amafa abantu asebafa la I understand le nto le masinga understand ukuthi we are million times better than lento esiyibuka esibukweni and uyeke ukufuna validation from the next person wazi ukuthi wena alone ama thoughts akho trust Western validation exactly Western validation even worse yabo leyo nto le so abantu ababuyisela into ekuthiwa self pride once waba ne self pride ne wajikwa wa politically enlightened sister kunzima ukuthi ungahamba ufuna ama validation kubanye abantu yeah ake sibuyele ke manje silande la esasikade sigcine khona ekuqaleni on the first episode kwashoda la ekutheni people want to know ukuthi awusithathe ngamehlo engqondo usibeke esithombeni somuntu oqeda kutrialwa mathiwa yini trial moso ugwetshiwe athina ama steps akhona ufike after trial isquare bosuya akosithathe ngamehlo engqondo usibeke usinikeze nje isithombe somuntu oqeda kugwetshwa manje mengabe simbona lapha iphoyisa limqhuba limshonisa phansi ngamastebhiso what happens next sibeke esithombeni sale mpilo yasejele le ekumele izingane ezikhulayo zingayiphuphi zingayicabangi ngisho zihambe emgwaqweni zingahaleli ngisho ukuze umuntu azaze adwebe i-tattoo yento angayazi i-meaning yayo because you highlighted ukuthi bayahamba bedweba lama-tattoo abawazi ukuthi achaza ukuthini le inombolo ezibizwa yabazazi ukuthi zichaza ukuthini and ngokwe-language yasejele ke manje mhlampe nalapho uma ungaphinde usinabele lapho le number kuyasezwa khona oma 26 khona oma 28 zisho ukuthini emntwini ophila ejele and mengabe wena umuntu ongaphakathi obabhekile labantu ubuka angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa in an essence ukuthi affecta kanjani umuntu ongaphandle especially nomuntu oyisihlobo salomuntu mangathiwa lo muntu ugcina okay asiyibambe la ake ngiyurephrase sengisho into eningi asibuyele emuva sithathe ngamehlo engqondo usibeke kulesi sithombe somuntu ogwetshiwe ukuthi from there kwenzakalani bakwamukela kanjani uphila impiloni and then usunga add okunye then bese siyaqhubeka lapho singene kule inamba ukuthi zisho ukuthini lezazi namba okay mawubona umuntu esenkantolo after ukuphuma kweverdict bethu guilty mayehla la ama steps usuke either yongena kwi-van noma isike yongena kwi-truck ezomthatha imise kwi-final destination la ezoqala gwebe khona azoba i-client lami khona yayibona le nto le sister yabona impilo eyenzakalayo abantu kumele be-understand lento last time ngachaza ngathi before anything else ama living conditions akuleya ndawo awekho right yabo lo mbhede wakho iskebe lapho lokwazi ukulanda izingane eziningi uzoyidlela kuona mjida wami uyokhumbula usulele esponjini you understand or ulele esimendeni phansi enye into engakhulunywa futhi abantu abangayijwayela ejele umbhede awulali noma engawubani yeah kanjani manje it's true manje batshelwa abantu iqiniso akunoma ubani olala embhedeni ejele
uyakusebenzela ukulala embhedeni ejele. Okay. Bayakwazi lokho. Ngikhuluma ivar. Izinto lezi eningatshelwa zona bese baqhamuka bese bezohlala la bezenza ngazathi babe ohleva ngaphakathi ejele. Lapha sister ngangaba ngangisho lento abafethu abadlalele kude nje naleyanto. Singalo nje siloke si dry cell sishona ayikho into yabona ukubani besiglorify mhlambe ukwazi bathi lento le ama means of productions bani besihlakaniphela ukwazi izinto zako agriculture nako mining the way sinikeza ngakhona with the very same energy lesinikeza inombolo netshele ngabe siyisizwe esirich kabi ngabe siyisizwe esikude kabi nempilo. So sithatha into engenangqondo nengayisandawo iyona siglorifyayo sicabanga ukuthi kuyinto eright. Sister mina kwamina ngikho immune to prison. Nje as much as ngibawona bafethu ukuthi bengaboshwa ijele lingagunya noma ubani. You understand? But engizama ukusho ukuthi bafethu kwengikubonayo mina. Musu ukufuna ukuphikisana nami ufuna ukwazi ungakazi ungene. Ngoba wazi wangena uyoyikhumbula yonke lento awuyiphikisa usengaphandle kanje. Sure. Manje kanti umuntu mayengena esegwetshiwe akusho ukuthi makayo sefike selinde allocations ukuthi nangu umpede wakho kukhona khona wardrobe noma khona igobhozo ofaka kulona into zakho. Ilokho. No, thina ezamaphoyisa sizokunikeza ukuthi naku la kumele ulale khona naku la uzohlala khona ne. Ungakhohlwa phela. Thina silali nani lapha eselini. Selkhiya futhi ijele. Then abaphathi besel bangaphakathi laba bangewona. So isel nesel inomphathi wayo orana isel ngendlela afuna ngayo. Yes, onobhululi bakhe futhi. Why? Ilezi zinto zenamba ngithi. Nakhona futhi angithanda nokudive deep kulezi zinto zenombolo because siswami le nto ayingiphi ingqondo, ayingiphi nanokuhlakanipha. You understand? Othi ngikutshela, ngizoyi-round off nje into yenombolo. Abantu benombolo bazama ukimitate ubusotsha. You understand? Bazama ukimitate, bazibiza ngamasosha, babizana nangama rank asemasosheni. You understand? Mina ngibe yisosha for almost 11 years. Ngiyayazi impilo yobusosha. Ngisehlathini ngimabhoda ngikuphi ngiyayazi impilo yobusosha mina ngiyiphilile. You understand? And ngisengayiphila na anytime because i-force number yami ayibolanga lapha kwi-system. And akekho umuntu othatha i-force number yami except for mina. Makusaphila mina ngisengabuyela anytime. Ngiyoyiqoka icamouflage ngiphile lempilo engangiyiphila before. You understand? Labantu benombolo ba imitator istructure noma indlela yokuphila kwase-army. You understand? With what purpose? Ingakho uzobona kuno general kuno major kuno colonel kunani then until to the lowest rank. You understand? Mina ngi-understand fully lento yabe enombolo ne. Ingakho ungafuna baze babe nalama ranks. Indlela yabo angifuni silo diversity lapha because zona lezo zinto izo lezi zinto lezi ingane ezincane ezigravitate towards zona. Yabo leyo nto le ayikho into interesting ngale yanto. Mina at least eyami inombolo i-force number engayithole army ebinginikeza imali before ngiza la. You understand? Bona lezi inombolo ekulokuthiwa sichaze la kuthiwa sichazela abantu inombolo lezo inombolo azinamali. Zinokuhlupheka nje iyona into eyenzakala. And enye into futhi abantu kumele beyazi ijele sister kuyalanjwa ejele kuyahlushekwa ejele. Lezi zinto ngizoyikhuluma futhi ngingasabi mfethu. You understand? Abadli 3 meals a day nginga-account. Abadla amaqanda ne bacon nje kuseni breakfast. Badla nesimoko yini isimokolo isimokolo kuthokole nezimokolo. Othi ngikutshele lento ne. I-public futhi othi ngibheke i-camera mina wale ngikhuluma lento le. Bafethu ngicela ukunichazela lento. Kune story esiloke sikhona i-narrative lokuthiwa ejele ngaphakathi kunama 3 course meal ejele kuphilwa kamnandi. Woza la ngikuchazele ne. I-breakfast yasejele number 1 umdoko noma i-jungle oats ehambisana nesinkwa not leso sidlayo ekuthiwa i-albani noma ekuthiwa isasco. Isinkwa sakhona sister isinkwa akusosinkwa le yanto le. You understand? Number 2 ejele inyama idliwe noma ngawubani ingaphekwa lapha ekitchen mase bephakelwa sister ubhekwe emehlweni bayaziwa bazothola amaqatha bayaziwa bazothola umsobho iqiniso lelo iqiniso mabengiphikisa ne I challenge them ukuthi bangibize bangihlalise phansi whoever bamthembile kulama platforms abanayo bangihlalise phansi bangibuze lento phambi kwakhe ngiyobatshela ayikho lento ukuthi kudliwa ama 3 course meal ejele kurelaxiwe kwasho kwacima
Wendoda balamba abantu ejele. Number 2, ngangichazile na previous episode ngathi kumanye amajele uthola ukuthi izinto abapheka ngazo ekitchen azikho esimene esisebenzayo. I understand. Kumanye amajele uthola ukuthi ne-ration ebanikezwa yona ayikho enough. Ya understand. Ayikho enough. Yayizwa leyo nto leyo. Ejele sistereotype jele lento. Lento ya 3 course meal imyth le yamanga leyo nto. Ejele kudliwa kabili. Kufike kuphakwe ekseni for ibreakfast. Bese kuphinde kuphakwe emini mase sizovala ijele. Bese unikezwa lezo yilayi. There is around 2. Bese unikezwa lezo yilayi ozonikezwa zona ozophuza ngazo itiye lakho late or whatever uzoyiphuza ngojuice wakho late. Ya understand. Sister akudli ukudla like okufresh okunutritious ejele ayikho leyo nto. Suke sikhona mabepheka bafethu siyababuka. Mabephaka siyababuka. Ya understand. Kuba ilelo la ngabepheke kamnandi and mabepheke kamnandi. Bayiphekela bona. And mabepheke kamnandi, mark my words. Akunoma ubani othola inyama lapho. Ubhekwe emehlweni kanje. Kuyazi usibani bani ibona abazothola into efresh. Wena nje uyisithwala mbiza uyothola umhluzi. Mawuthi yakhona lethu ayidlula. Bayakwazi lokho. So lento ukuthi baphume bezopaint ipicture amanga la ngaphandle ma 3 course meal ini lokudla okudlayo kini noma athiwa nihlupheka kangakanani, it's far better than lo dodo odliwe ejele. Ngiyakutshela and yonke lento engiyikhulumela la ngingayi-accountela noma ikuphi. Yes. Manje laba baphuma bengena ejele ba enjoy lempilo khona angisazi ukuthi ngangibuka ini kodwa I think ejele kwakune awareness day or something like that ukukhuluma nje nabantu abathize abawojele and then lo bhuti lo owaye speaker kulo into leyo and then he showed isithombe sekhehla lidala elimdwebo bona ukuthi isigebengu lesi siphuma singena esingasalazi ekhaya manje laba banjalo ke kusuke kuthena umuntu ezophila leyo mpilo kusuke kwenze njani. Yakhumbula ngithe abanye abantu abaningi ababoshiwe lapha kusiba bala. Uzothola umuntu engenayo i-permanent roof over his head. Okay. Yeah, understand. Impilo yakhe ayikho structured. Yeah, understand. So abanye bathola ukuthi at least bathola comfort ejele than ngaphandle. Yeah, understand. Kungaba abala ekhaya kungaba bangaphandle. Khona abantu abangenani. Yeah, understand. So uyabona ukuthi esikhundleni sokulonyola le tradini singihlumeza umphakathi ngibuyele ngaphakathi. Yebo le nto le. That's a preferable life kuyena. Kwabanye mangathiwa siba realistic kwabanye. Yabo le nto le. Kwabanye ukreoffender sister asibe factual. Yabona ama circumstances esiphila kuona. Yeah. Angikhondoni lento angisho futhi ukuthi ngiyayivumela but mina ngumuntu ozolikhuluma ke iqiniso. Yeah, understand. Kumele ngilikhulume. Sister indlala iyaba reoffendisa abantu. And ukuba biased kwegovernment kuyaba reoffendisa abantu again. Kuhlale kuthiwa mawuphuma ejele une criminal record awukwazi ukuthi uqashwe istate, awukwazi ukuparticipate ekuqashweni istate. Yes, yeah, understand. But njengamanje sine ex-convict minister of sport and agriculture. You understand? Plus nomngani wayo nomunye oyi MEC ye transport la eGoli. You understand? Ngifuna ukukhombisa ukuthi iclassism ingena lapha. You understand? Mina ke ngithi bengiphuma ejele ngingenani. Even though mhlambe ngine degree ye teaching or nginani. Angeke bangiqashe wa teaching because ngine criminal record, right? But lo oyi-billionaire ngendlela esingayi-understandanga uzokwazi ukuthi ayoba i-Minister of Agriculture. Ukuba biased lokho. Yeah, understand. Kunabafowethu ejele abanye abangena bengezona igebengu. Ngephutha. Sister wonke umuntu uyalenza iphutha. Kwamina ngingalenza iphutha. Angikho immune to that. So kunabantu ababengezona igebengu kwasiqaleni. But izenze ethile zabafaka ejele. Lo muntu uthi ufundile. Understand unama degree or mhlambe even worse than lokho yabo. Yeah. Mayesephumile ngaphandle akakwazi ukuqasheka ngoba une criminal record. Yeah, understand. Mayethu zama impilo ayizameki. Yini enyazo yenza? Unezingane lo muntu, unomndeni lo muntu and uyabona endlini babhuqa indlala. Yeah, understand. Uzowenzani? The next thing uzowenza into engamela yenze, right? Abantu ngcono. And aphenzani ebuyele ejele futhi. Yayibona le nto le. Abanye ukukhohlakala nje ukubona ongeke uze ukushintshe.
yabo So abasegazini. because kunegebengu eziningi into ephuma kuma background well off ya understand Yeah, umuntu nje ugangiswa nje ukuthi ukhohlakele yena yayibona leyo nto le ahambe futhi ayo reoffender ukhohlakala kwakhe lo angeke uzumshintshe umuntu yayibona khona abantu vele abanjalo so nje hey guys in a nutshell yenza ngako konke kusemandleni ukuthi udlalele kude nokuthi uexperience ijele message yami leyo Manje baphendulana kuthiwa yini? Baphendulana izingane kusuke sekwenze njani? mabephendulana ingane Bephendulana izingane kuthiwa uthi ungena ubukhonjwa lapho ukuthi uzoba igirlfriend yami khona umuntu ohlalele nje ukugada abafresh abafikayo ozikhethelayo ukuthi hayi le angingayi kuyo leyo kulabo abaphikisa izinkulumo zami ne I so wish ngathi bengayithola iexperience bese mase bebuya ngaphakathi bebuye beze kuma public platform or bengene kuma comment section into zami bephinde besho futhi ukuthi hayi ndodwa usitshela manga le angeke ngize ngidivele deep le yabo wena bathi idatshula umuntu ibe ibubtube bathi ngesilungu F around and find out F around and find out and enye into sister ekumele ikhulunywe ne baningi abantu abake bangena ejele sister njoba ngisho abangezona igebengu mase kukhulunywa iqiniso yeah abangebona futhi abantu ababi abanye abangayenzanga nento abayiboshele nje abanye babefrenyiwe abanye baphushwa to the limit umuntu end up pastor ya understand esebekezele for a long time into loku ethuzama ukuyibalekela wa end up eba furious pastor umuntu ya understand the next thing mase seqhamuka ngecourt asisakubone asingeke sisakubone ukuthi lo muntu wakukade bank izinto ezama ukuqhelelana nesimo until efika ku tipping point yabo le nto le so abantu abagqoka orange akusiya abantu ukuthi ama gruesome animals bonke like ama gruesome killers and stuff no kunabantu abagrand lapha kunabantu aba sharp minded ukhumbule iboshwa kuboshiwa abantu bebebamba inkunzi kuphela ya understand kuboshwa abantu futhi abanama profession lapha kuno professor kuno doctor kunama lawyer kunama architect kunayo yonke into ongayicabanga lapha ya understand iboshwa ihlakaniphile sister and makungathiwa ojele bakhuluma iqiniso umuntu ongakufundisa umsebenzi wasejele more than anything isiboshwa ngiyakutshela paperwork wise sengikhuluma paperwork wise esipalini sami umuntu ongakumasterela kufundise hayi nokuthini amaphoyisa ukuze asazi kahle isipana begood kwisipani sawo le field mina ngisebenza kuyona ufundiswa isiboshwa umsebenzi I understand iboshwa zihlakaniphile sister and kunento engifuna ukugonyuluka ngayo ne le ngiyithatha ipunch ifiqhamuka nayo but ngizoyikhuluma lento sister at some point ispanini mina ngicishe ngaba ne depression I understand depression yami iqhamuka kuphi sister mina kwi center yami engisebenza kuyona ngiyi-coordinator ye-sports and recreation i-office lami lelo yimina orana lelo office on top of ukuba i-coordinator sports and recreation ngiphinde kube yimi orana ama-tech shop angaphakathi kwi-center yami whether yi-weekly noma i-monthly shop kubantu abayaziyo le ndawo bayayi-understand into engiyikhulumayo yimi orana lezo zinto ya understand yimi olwa neclub yasemsebenzini ukuthi iboshwa kumele ihlezi zinesitoko etoro zazo ukuze zizokwazi ukuthi zisurvive ngitheni earlier on ngithe kuyalanjwa emajele iration yasejele ayikho enough for iboshwa kufanele ube nemali oyithengela lapha yingako kumele bethenge ngaphakathi kulezi itoro engirana lapha elokhuzeni espanini ya understand ukuze umuntu akwazi ukuyilokho yakhe mhlawumbe abe naloko mayengasuthanga akwazi or mhlawumbe ayibilisele lawo manudluzo whatever leyo yayibona leyo nto leyo banazi itofu ngaphakathi zokupheka abanazo no basebenzisa zona lezi kuphekwa ngazo kuphekela nomngane abanazo but la madoda lana osomaqhinga lapha uthanda ungathandi ayikho into abangakwa sister ayikho into applies noma yini engakufela iphuma ejele ingalungiswanga you understand kufana nakulama video ama trend ne iboshwa ehlakaniphile neseyikhulile ngokomqondo azange zingizonde over that thing because they understood ukuthi ngiphuma from which point and ngizama ukuyisa kuphi le convo yabo lenkulumo engangiyikhuluma but yabona ama victims lawa agqoka imask aqamba amanga ngaphandle aloke bhampa ezenza ngazathi ayinto ezithafa engezona yibo laba bahlatshwa ile yankulumo
ngiyakutshela because nami uthinte a sore point kubona. exactly so bengisachaza ngithi ngi-coordinator e-sports and recreation ne ake ngiqale ngichaze ngalelo office lilodwa i-office lami sister kwi-center yami engisipana kuyo kwi-management engisebenza kuyona i-center yami number 1 iyona center neboshwe ezinemali Okay. yeah kubantu engisebenza nabo bazoyibona nto they will attest to that I understand ngiyakwazi ukuvula ishop kuyi Saturday ngizodayisa Saturday na Sunday ngiphuma na 150,000 Ibusho zinemali zithatha phi? angithi kunikhona ninomphemoti intombi zabo Imba siyabona siyeza kuleyo yabantu abajole ejele abanye umuntu waboshwa kade jola naye omunye aqonywe ngaphakathi ejele aqonywe umuntu ongaphandle siyeza kuleyo uqedela la sidonse kahle ngicela uqedele le kade usaphezulu kwawo sizwe kahle iphelele ngicela uyiqedela le so i-office lami le-sports and recreation sister inhliziyo ye-center le you understand nina eniloke nilalela khona manje futhi amaphoyisa agqoka ubrown njengami you understand abazombe umuntu ayikho lento ayikhulumayo akona wonke amaphoyisa azokutshela ukuthi ngeke ngaba i-coordinator ngaba ngarana ama-shop ngasebenza kwi-section simultaneously same time akuwona wonke amaphoyisa akuwona wonke amaphoyisa azokutshela leyo nto you understand and hence but isn't it a lot for one person ngizokutshela akuwona wonke amaphoyisa angasho lento ne and kulabo abaqhamuka sebezothi kwasho kwacima kanjani if uyazazi ukuthi awukazi ubekulezi ipace eziwu3 ngesikhathi esisodwa keep your mouth shut bro because number 1 ama temptations eza nalezi zinto awazi you understand i-backbone ebekumele enginayo ukuthi ngingakwazi ukuba tempted to izinto engamele ngiyifake nemali enginganikwa yona awukwazi ukuba strong kwami kuleso simo ukuthi kungithatha ukuba strong kangakanani ukuthi ngingafoli kwi-trap you understand the system and yet uzotshelwa umuntu sister ongakaza abekulezi zinto engiyikhulumayo you understand mangithi ngicishe ngaba depressed ngisemsebenzini i-public kumele ifundiseke ngalento sister ibosho ukuthi zifakelwa ama-TV ejele akusike ukusmagila lokho okay you understand mina as a recreation officer umsebenzi wami ukuthi ngitholele iziboshwa ama sponsors or ama funders mhlawumbe you understand ukuthi mhlawumbe bafundwe ngezinto ezifana ayenze nje umzekelo mhlawumbe ama soccer boots ijezi lebhola ama boxing equipment ama chairs amaludo like the list goes on you understand kumele kube nezinto ezizobagcina be busy you understand mal value ijela abantu bayikhathalele bayoyilalela you understand so ilekhe ama resources ilekhe ukuthi akunama weight abawajimayo ngaphakathi akuna ayikho into abayizibisa ngayo isikhathi leyo nto yenza ukuthi ijele libe problematic you understand bayabhoreka bese bethola into abazoganga ngazo exactly I understand le nto le and ukhumbule ibosho eningi athletic yes kungama sporting codes are different but athletic ne mina umsebenzi wami sister ukuthi ngihlangane nama stakeholders you understand ngikhulume nama stakeholders ukuthi sidinga funding sidinga ini kwabazoyibuka lento kwabanawo amandla mhlambe noma ama funds okusiza siwojele ngicela ningizwe kulento engizoyisho singabazali siyingane nathi kwimphakathi esiphuma kuyona you understand ukungena kwami ejele mangiyosebenza akusho ukuthi kumele ngihlangane nabantu abagrampi lapha abazongibulala you understand ngimele ngiunderstand ukuthi ukuze ijele lami lingabi nento zokuphakama nento zengxabane nento zanzana kumele kube nama resources engiwabekayo kwi disposal yama offenders abazoyikhipha busy ngawo you understand if sports and recreation officer sakuleyo center si active trust me kukancane ukuthola kuthiwa kugwazweni ejele mina ejele ngisebenza abantu ba busy exactly mina ejele ngisebenza kulona kwi center ngisebenza kuyona kukancane yabuza ukuthiwa abantu bagwazeni abantu banjani you understand lento because ngiyakulwela ukuthi ngiyilande lezi zinto noma kungenze konke at once yabo le nto le because abanye bayasithembisa izinto mase kumele kuhlangana umuntu akasizi umuntu sekunalesa story and ngapha sekukhulumekile ukuthi bafethu
yazi kunento kanje singahle siyi-expect yabo le nto le so mina bese ngilo muntu ukuthi angikhulumi nabafowethu ngingakabi nento esandleni yayibona le nto le mind you ngileyo nto emsebenzini ne and I'm the very same uncle lo abashana bakhe abadlwengulwa abagang rape lapha eKrugersdorp beyowenza music video bereshwa ngiyayikhumbula lezo ingane ezazenzile khunjana lapha bereshwa amazamazama you understand ingane zasiswami ezu2 zazama virgin sister zaba gang raped you understand I'm the very same victim elinyazwa ilama offender you understand but ngokomsebenzi njoba ngila emsebenzini mele ngenze sure ukuthi ngimitha okwala emsebenzini you understand ngibeke lokhu okusenhlizweni eceleni for a second you understand because egcineni ama members thina sama members kubalekile ukuthi at the end of the day sibuyele ekhaya enganeni zethu kubafazi bethu kubakhwenyana bethu you understand le nto le so ama stakeholders noma kuthi useduze naliphi ijele mawuna indlela yokusiza ngicela kulelo jele ucela ukuhlangana ne sports and recreation coordinator sakhona awazi ukuthi uyobusave impilo engakanani awazi ukuthi uyobulapha abantu abangakanani ngalolu kuxhasa kwakho yobukuxhasa ngaleso sikhathi so sister alone le space ke se SREC engikhuluma ngaso sob coordinate I understand ama TV bawa requesta kimi formally ebhaliwe encwadini ukuthi diye babunkomonde besicela 1 2 3 4 5 yimina okumele futhi ahambe ayokhuluma ne management I understand yimina okumele enze inventory check ngaphakathi ejele ukuthi wonke ama cell mangakho ama TV yakhona asebenza akhona angasebenza ngikwazi ukuyofaka iTV kwisele ene TV you understand le nto le at least isel ngayodwa mayengaba nama TV awu2 yabo ngangilwela ukuthi abe u3 at some point because ngangazi ukuthi ngiyazi indaba yokubanga iTV kuba futhi nani yabo le nto le so iTV ejele akusiyi ukuthi siyayismakila yabo into vele a privilege kubo because makungathiwa abana TV ababuki indaba ababuki masopa ababuki lutho ingqondo yabo izoba kuphi ababuki ibhola njengoba bethanda isport kangaka bayasibhalela bayashela mina was shocked ngishelo umuntu osejele yeah bazokushela vele angithi bana access emaphone sishilo sathi kunama yonke indawo kunamaphoyisa right nangekho right laba bangekho right obvious bazo participate kulezi zinto ezi-illicit I understand so kulaba fowethu engiqoka nabo brown ne abanomlomo you understand abangakhulumi bengakazi beyizwe hit mina bengikuyona nengisase kuyona you understand and if iboshwe zi request into ethile asikho isidingo sokuloku bathembisa into engeke iziyenzeke kumele ubathembisa into ozokwazi ukuyenza you understand and ngala ukuthi mina ke ngisho ngithi ngiblessed because abaphathi bami ukuyibona ngireporta kubona direct ngine relationship egrand nabo you understand and I won't lie usister no Grootman they have my back you understand even the time ngidlula kuyikhathi bezingekho grand bebe khona still you understand so for that ngiyan appreciate ngiyazi njobe nibhekile le podcast I appreciate them a lot you understand kwezinye indawo kunabaphathi lothi abekho supportive mabengekho supportive usejivini uyi-coordinator kuleyo center awukho safe nebosha zingakubulala yeah understand le nto you are in deep shit lapha excuse my language yabo yeah but yeah makuleso simo sister usenkingeni enkulu kakhulu yabo so bengisachaza ngokwa SREC ne and khona kwa SREC kunjalo sister ngine structure sami engisebenza naso kunama ngisebenza close nama offender mina kuma offices ami mhlambe nginamajita u8 ama right hand man wami ka SREC chairman ngino deputy ngino bani bawu8 mabephelele masowenza izinto la kwi-center yethu ngihlala nabo phansi makuzoba nama TV azongena makuzoba nezinto engizoyifaka mhlambe njengoba ngisho zama sports nani ngihlala nabo phansi you understand ngikhuluma nabo you understand bona bebodwa futhi banama talent labantu bakwazi ukwenza ama sculpture bakwazi ukwenza yonke into ongayicabanga you understand mina abantu bami bakwi-center mina le ngiyi-coordinator yakhona sister I can tell you ngifuna sithinte nakuleyo ukuthi lama skills abawafundayo ngaphakathi ihamba kanjani into yama skills nokuthi umuntu ahlale ejele aphume senama degree ngoba mhlawumbe wahlala 30 years aphume senenqwaba ama degree ukuthi lento yenzeka kanjani because I know ukuthi I'm not the only one who's curious to understand it because sihleze sithi umuntu ongaphandle umuntu osejele is better off then umuntu ongaphandle ngoba umuntu ongaphandle it's either unemali yokufunda
or uncika kuNSFAS and uNSFAS awuniki noma ubani une limit ngoba ibudget yabo is limited kodwa sine perception ukuthi ejele once wasejele kululu noma bana ngafunda so kodwa awuqala uqedele le ngingakuphazamisa iqede le and then boso ungena kule ama skills nokufunda ukuthi bafunda kanjani. Okay. Okay, it's in round of kule kade Yeah. ngisho ne. Kule sentence ngisebenza kuyona. Yeah. Sister nginabantu aba talented. Super talented. You understand? Kwi art nginabantu aba super talented kwi art. And music, acting like bantswempu, you understand? And mina as a coordinator umsebenzi wami ukuthi ngiloke ngiba Bafukule. yabo ngibafukula yabo ngiloke bathi ngesizulu ukuhlakula yimi kumele ngiloko ngihlakula nginisela you understand abantu abathungayo abanjani sister iboshwa izintswempu kuma aspect amaningi life you understand but into enkulu eyenza ukuthi zingayindawo nobuntswempu bazo ngesikhathi sobandlululo inkathi i-correctional isase prison iboshwa yize bezakha imigwaqo iboshwa yize bezakha ama buildings yize ezilethela le civilization oyibona kulama buildings akhona kuma city and stuff you understand ikills zabo zazipholishwa practically you understand in today's time kugcwele ama tender everywhere you understand iboshwa azikwazi ukuthi zipolish skill or zifunde skill direct ngomsebenzi you understand ngoba ziphuciwe leyo nto kwanika obhululu bosibanibani kudliwa imali zamathenda and the service delivery ayifiki futhi and they benefit uhulumeni wabandlululo benefits because they didn't have to pay for those exactly. babebele bathatha iboshwa zale kude bazozideploy bazifaka kwelinye itown sifike zenze lonto zigcinwe lapho meziqedile zihambe exactly you understand and iboshwa mayisha umsebenzi zishaya umsebenzi ukuthi zifuna nakusasa ungacabanga omunye umuntu ucabanga izona bantswempu into enabayenzayo kungaba into yo artisan kuyo yonke ispectrum nje artisan sisonke bantswempu you understand kuyo yonke into ongayicabanga mamjidalana ntswempu it's just that in today's time kule corrections lesikuthiwa correctional services manje abanikwe ilo umsebenzi ingakho bephuma bebe reoffend babuye because ikills zabo zikho sharpened makungathiwa kuvalwa lo dot ekuthiwa ama-tender sister number 1 nje ama premises wonke akule department engisebenza kuyona kuvalwa yonke lento ekuthiwa ama-tender kuthathwa iboshwe kube izona efakwa straight kuleyo msebenzi yazi i-maintenance yawo wonke lama building la collapseayo ingaba renewed just like that mawuthi uyabheka i-expense i-less you understand akhishwanga ngoba it's just the transport nje ukubasusa ngapho base ngapho exactly into ebidinga mhlambe from i-state ukuthenga i-material yayibona leyo nto le iboshwa mazinganikezwe ukuthi okay sebenzani amajele amaningi ama-farm prison sister kodwa uzothi mawufika kulawo ama-farm prison ama-crops awekho iy'tshalo azikho you understand i-agriculture ifile kuleyo farm prison iboshwa azinikezwa ukuthi hambani uyisebenza leya ndawo lapho siyazidinga izizaba kufanele ngabe and ukubani ziphuma zize ngapha futhi exactly yabona ukubani some of the things ezazenziwa uhulumeni wobandlululo ezazizinhle ukubani sasuka nazo seza nazo ngapha trust me lokho reoffender nana because umuntu bezo reoffender kanjani sister ekwazi ukusebenza ugesi ekwazi ukusebenza futhi hayi ukuthi ekwazi theoretically ekwazi practical because it's one thing was theory and it's another thing was practical you understand ukubani iboshwa zinikezwa leyanto manje ukuthi azisebenze ngaphakathi emajele so that umuntu mayiphuma ngejele sithi umuntu uyatola mabetola bephuma umuntu aphume ene confidence ukuthi hayi mina makuthiwa ngiyofaka uceiling manje ngingabenzela ezibukwayo you understand angeke ngenze into nje ngiyabakhiphela unyawo nalento yokuthi mekaphuma kade boshiwe kuthiwe une criminal record ngiyuqashwa ngeke iba affect ngoba ungavela uyoyishayela imisebenzi la emphakathini umphakathi mina mangifuna umuntu owazi ukushaya ugesi ave ngizoloke ngibuza ukuthi une criminal record or what exactly as long as ngazi ukuthi uma uyenza lonto izingane zami zisafe uyenza endlini esanda kwakhiwa i-M2 uzoshaya into ishaya phuma uhambe ngaba iba affect kakhulu so naleyo nto government mele abuke kuyona sister yabo iyababulala lamajita nabesayidini yabo leyo nto ukuncishwa umsebenzi
abanikeza umsebenzi bathi mabephuma lapha abona sister bekumele kube ukuthi makuyisama kuma farm prison kumele ngabe engadini zakhona kuyakutshela ukuthi isama makuyi winter kuma crops winter futhi kukutshela ukuthi iwinter yeah, I understand but akwenzeki njalo instead sithola ubhululu kwasibanibani ozoletha ithende ethile yeah, I understand and mayiletha leyo tender kusazodlala isipansula madala side le mali isazohlukaniswa ngendlela by the time ithenga imaterial seyiphelile we understand makungacrashwa lo do 20 kuthiwa ama tender bese iboshwa zikhunjuzwa ukuthi ziyiboshwa zifakwe emsebenzini zenziswe and ziyashaya isibani iboshwa lento yokureoffend abantu bene confidence izandla zabo ingaphela ngiyakutshela who teaches them these skills akhona ama facilitator ngasho na last time ngathi kwakule department engikuyona most yama professions ikhona ngaphakathi yabo sinawo ama facilitator ngaphakathi sinawo ama workshop ngaphakathi yeah, understand sinayo yonke into ongayicabanga ngaphakathi yabo so bafundiseka khona ngaphakathi but into engisho it's one thing ukwazi theory and it's another thing ukwazi practical yabo bayancishwa ithuba lokuthi benze izinto practical labajethe lokho kufuqa le ndaba zamalokhuzana zamathenda laba abaphuma sebeyikazela ke bona ama degree ke bafundiswa uhulumeni nabo izongikhatha le hayi besokuthatha ungawuphela angifuni ungayiphenduli kodwa lalela kutshela si curious because sihleze ngiye ngibone into nabantu beyikhomenta ngayo in ku social media ukuthi hey kusho ukuthi ejele kumnandi ngaphela ngivela uboshe nje uma uzimisele nje uvela ufike uyiphathe kahle usave iminyaka yakho uzothola iparole uphuma iparole sowufundile ngizoyiphendula ne because angithanda ukubalekela izinto ezingaphaphamisa isizwe yabo ngizoyiphendula but disclaimer imbono kaNkomonde akuyona correctional services department yeah sister naku kuyi debate namajidam le ayingiphathi kahle mina lento as much as befuna ukuyishintsha narrative bethi ayikho leyo nto abantu bayayikhokhela kwasho kwacima ngizwele ngithena ela on ngithenga i-coordinator ye-recreation ngisebenza hand in hand nabantu bakwa education bangaphakathi ejele I understand umuntu engireporta kuyena uprincipal waka education wama facilitator ngokwaka recreation so lento engiyikhuluma into engiyaziyo akusiyo into engingathekisayo kunama institutions kule country offer ama offenders ifundo mahala angeke ngiwabize ngigama hayi ungawabizi but it hurts me ukuthi lawo ma institutions ekwazi ukunikeza ama qualifications and proper ones you understand hayi ukuthi umuntu maye qualified mhlawumbe uyimbombayi yaleyo nto no ukeleze from institution e proper ne mina ngangishelo ummeli ejele ngitshela ukuthi uyafunda yeah wayengakutshela manga angeke ngiwamention lama institutions ne but okungizwiso inhliziyo ebhlungu lawo ma institution angiwabone invade umphakathi eletha lama free courses kuyingane ezi underprivileged and nginokuyi debate ngihlelele namajidami siri ngekhona esipanini kuthi kodwa lento eyenzakala akusiyi futhi kahle kahle send message ukuthi ingane ayigange ukuze sizoba ne-access yokufunda emva kwalapho mase zitholile leyo access yokufunda sister aziqasheki because isine criminal record uyabona nje ukuthi umasigalombe nje ongaqondakali lo uma ngathiwa wenza umehluko unika ithuba nje ukuthi uhlale lapha kulesa sihlalo sikalo wababa Groenewald 3 months ungashintsha inani from experience yakho ngazi ukuthi mengishintsha u1 no2 no3 guaranteed khona umehluko zoba khona number 1 yonke into ekuthiwa i-tender department swap out ekuthiwa nje i-tender out iziboshwa zisebenze zona ziwenze yonke lento oza ngamathenda wathi xoxa into ongayazi i-uniform eyayiqokwa amaphoyisa asejele eyayithungwa yiboshwa iquality yayo uyicompare ne-uniform eqokwa ojele namhlanje ihlazo yangizwa ngithini ku lamathenda lawo esithungelwa yiwo namhlanje angeke ngiwabize ngamagama ngiyawazi kodwa bazoyazi futhi nabo hayi ungababizi yabo useless sister
mina ukuthi phela like ngafunda from earm ukuthanda iuniform and stuff yabo uniform Hayi engigqokayo bekufanele uniform osoyigqokile nje. uniform engigqokayo mina iuniform yakudala yakwi department yabo la magrotman la retire la kudala la angena yakudala kwi department kusana le uniform original ibona abangigayile then yabo njengoba ubona ngigqoka ngale yandlela angigqoki le uniform le egqokwayo le yamanje leyo uzothi usayigqoke kabili kathathu sidabile la ngemuva amahlazo ndoda like uzoba iphoyisa eliconfident kanjani uhamba into edabile ngemuva Nayibosha ziyakuhleka. isicathulo sivulekile lapha like mfethu yabona sister iconfidence ilethwa yinto eningi umuntu yayibo leyo nto leyo mina as umuntu osipana kuma law enforcement mangathiwa ngiyobhekana nephoyisa la accepts mhlawumbe ngifuna ukusizakala angeke ngizosizwa iphoyisa la accepts elihlanga nje lena Wakwayibona ivideo ayicirculate I think ukuthi umuntu wayeyokwenza ama affidavits or something and then iphoyisa libhizi liyagxoba lapha isicathulo seyenye into kuthiwa hawu kodwa lesicathulo sephoyisa hlazo enye into engakhulunywa sister ngenxa yala mathenda njengoba dungibuza ukuthi ngingashintshani mangingaba lapha lento yamathenda yokuqala ivalwa yonke useless ayisave wonke ama department ayawasave you understand yonke le mali ebuyistwayo kulokiswa kumathenda aqashwe lezi ingane ezunemployed ehle emakhaya njoba kuthiwa ayikho imali yokuyiqasha yonke le mali lokuphoselana ngayo amathenda akukhushulwe iholo lama public servant system khona manje amahlaza aphumayo you understand ngama-billions awaste uyizwile into eyenzeka lapha kwa pension fund sisazofika kodwa lapha ngifuna ukuya lapha so hey yini engingayishintsha mangathiwa ngikulaphana into ekuthiwa itender out iboshwa azithengelwe imaterial nakhona imaterial ithengwe kuyimaterial equality iboshwa zingenza umsebenzi ongcono wabi then lo dot esissue ngawo kuthiwa iuniform le abayigqokayo nayo uniform nayo iyithenda bazenzela excuse me bazenzela oyingakho babuye bayidabule bayenza amabhobjo yeah bazenzela and sister ngiyakutshela akekho umuntu owazi ukuthunga iuniform kangcono ngikhuluma nje ngala ngisebenza khona ayikho umuntu owazi ukuthunga iuniform kangcono then umuntu oyisiboshwa akekho sure isiboshwa sokushayela iuniform usho nawe uthi yeah so nayi quality kufana nakwamanye ama services army metro SAPS bathini customs immigration zonke sister yabona le uniform number 1 ayitholakala isinomi kanjani seyihluphekele iuniform ngenxa yamathenda as issue uniform ephelele these days uyimember uyayihluphekela iuniform ngenxa yamathenda sister kwesinye isikhathi lamaphoyisa ngwasoli mangwathola ehlangahlangene ya understand amathenda yo yayizolento ama comrades abulalizwa kusiya amathenda abulalizwa phela ngithi yibo behlangene ochomi babo bonke labantu abadlala lezi zipilo after lento le yamathenda sister after lento singibulalela lento yamathenda ne number 2 into engalwa nayo ilo dot engakhuluma ngawo nepotism abona nepotism ama sexual favors kanye nokubribe ukuze uthole umsebenzi benyowenza sure ukuthi umuntu oyiphathi yaleyo nto uyakujezela lo ngoba siswami maningi iziningi ingane ezicompetent yayiza lento nezi passionate about ukusave country yazo ama CV yalezo ingane alahlwe emgqonyeni kuthathwa izingane zosibanibani ngoba zahluleka ukuhamba ziyofunda zalibala utshwala zalibala ama drugs umuntu uthathwe esofeni kubo ngesandla uyofaka emsebenzini lapha wow you understand sajabula later on uzithole emsebenzini osebenza kuwona unabaphathi abangenayo leadership skill mawuthi uyalandelela lo muntu uyi straight beneficiary se nepotism noma sama sexual favors noma sayi bribe u expect kanjani ukulidwa umuntu oyi beneficiary lo dot like ama leadership skills i-capability yokulead abantu uyithatha apho lo muntu ayikho phela you understand ingakho sinama lapdogs kule msebenzi esisebenza kuyona you understand yabona abantu abanjengo General Mkhwanazi kuyakukhombisa lo muntu akafikanga ngama sexual favors lapha akafikanga ngokubribe lapha akafikanga ngokuthi wazibani lapha ingakho ekutshela ukuthi naye iminister mayitholakala iwrong kumele azi ukuthi ngizomvalela because he knows azangafikiswe ngumusa lapha bese uzohlangana nabanye ogeneral abazothi noma bebekiwe phambi kwama committee bakukhulumela into engazwakali ila ubona khona ukuthi okay lo uqhamuke la wafika la ngoba uyi comrade
ekhanda asina leader la, enhlizweni asina leader la. You understand? So nje ilento yamathenda, ilento yecorruption yokuqasha abantu bengena ngokungafanele emsebenzini, leyo nto ingaphela under my watch. I'm telling you. Izingane lezi ezingenabo sibanibana bakuma department ezingazi umuntu zingawuthola umsebenzi under my watch. I'm telling you. Then okunye ngaba ukuthi yazi sister iboshwe ngizoba biased la ngamabomu. As much as uterrorizile umphakathi ne. Kunalento abathi ukurepenta, irepentance. I understand. Yeah. Sonke siphila kulomhlaba, myself included, angikho perfect. You understand? Sonke sinama faults, you understand? There's no wrong bethu. But siyafunda sikhule from lawo maphutha. You understand? That's true. Unless ilesson mawusuyiphinda like I mistake mawusuyiphinda kwesibili akusasipho iphutha. Sekuyinto yenza ngamabomu leyo. Yabo leyo nto leyo. Kunabantu lapha sister ababoshiwe. Abangathi mabephuma, abanye sebaphuma futhi. Abadinga nje chance. Ukuze impilo yabo ishintshe. Abayona lento ugovernment abapende ngayo njengoba sebena nama criminal record. You understand? Udinga nje chance umuntu ashintshe impilo yakhe. Bekumele kube ne structure esiformal from if Ngiyaxolisa ukungena emlonyeni. Expire lento ye criminal record or it sticks with you for the rest of your life. depends ukuthi ubani ngizoza kodwa kuyona. Yes, ukuba bekune structure sorry. Ukubani bekune structure. Yeah, sincishe ngale. Ukubani bekune structure esiformal. Esikhandwe i-department edila ngalabantu ababoshiwe. Ukuthi mabephuma njengalaba abafike bafunda ngaphakathi nabafike ba-acquire ama skills ngaphakathi ba register umuntu automatically mayise qualified department yamthatha imregister under the structure lesi kube ile structures bafunela umsebenzi. You understand? Kube ile structures instill discipline kubona. You understand? Abantu abangabe reoffend. So more like a continuous support. Yeah. Ukuthi siyakwazi ukuthi une weakness ukule point ukuthi ufuna ukulunga uphinde uphile impilo enormal. Yeah. So asikuseseze up until sibone ukuthi u right noma for the rest of your life uma kungenzeka something like that. Yeah. Yabo because sister enye into kubulimi emahlweni ami ukuthi udedele umuntu ejele ekubeni ungamcathulisanga ekuthena integrity ne society. Leso structure bengayi structure uthothi kunama members adila asipana strictly kuleso structure. Kuyazi ukuthi mase bephumile laba abanama qualifications laba abanama skills sibabhekela kuphi amatoho. You understand? Leyo nto iyodwa sister ibingenza ukuthi abantu abaningi bengareoffend. Angikhondoni lento but iqinisa abantu abaningi bareoffendiswa indlala. Ngosuku basasabantu. Abantu and isociety enye into kumele into understand it's not like masingena ejele sizosebenza sihlangana negroup yabantu abagrampa abaready ukuthi basilimaze nani no akukho njalo. Abantu labo ilokishi lelana mina ijele ngithatha ngaleyo ndlela ilokishi lelana selokishini lapha selokishini kunamajita lapha a grand kunamajita futhi angekho grand. You understand? And kunamajita ahlakaniphe a million times than mina njengoba ngikhuluma la aboshiwe. Othabo best. Kunamajita ahlakaniphile lapha ngaphakathi sister. Nginokuspenda mina isikhathi mhlawumbe ilanga lonke ngihleli nje nabo kanje sixoxela. Mhlawumbe abanye bengibambe nabo i-meeting seseyiringele yabo leyo nto le ahlakaniphile lamajita. So ngikuchazelile ngeoffice lami lokuqala ne i-sports and recreation ukuthi ngithanda kuyangikhosta ukuthi ngicela usizo kubantu bangaphandle ukuze nathi sisizakale sisize nabantu esinabo ngaphakathi ukuthi basifande nga whatever engazibisa labantu i-sentencing yabo. Office lami lesibili engizokutshela ngalo ngirana ama shop ngaphakathi ejele. Sister Theba nemali labantu. Kule center mina ngisebenza kuyona kwabangazi bazongifakazela kule center ngisipana kuyona sister hayi boshwa zalapha zinemndeni enemali not zonke but ku management area yonke leya center ngikuyona abantu abamanid bagcwele lapha. Ziyaclassify yini ibosho ukuthi wena uphuma ekhayeni elinjani
kwenzeka kanjani ukuthi kube ne center enabantu engazuthi ba kwi level ethile yempilo money wise? No, as classify kanjalo. Indlela yokuclassify iboshwa uyiclassify ngokuthi kunama high risk ilawa lapha maximum. Okay. Kube nama medium risk kube nama low risk ahlukana kanjalo. Yabo asikwazi ba classify ngokwemali. Phela mangathi uba classify kanjalo sonke isiboshwe singaphakathi sona si rich ngokwaso. So should bonke bonke mabekutshela bona baphuma emakhaya well off ba rich but sister njengoba ngikwa community corrections njengamanje ne ngiyahamba nyo monitor nyo lokhuza nyo sayinisa ama parolees hambe nyofuna nama absconders ne sister umlomo yalithenga ibhanoyi ngoba ngitshela zonke iboshwe mazingaphakathi ejele zona zabantu abarich abaphuma emalini masesihamba thina siyowenza lezi zinto engisho simphakathini sibalanda straight emakubo senzani sister bayahlupheka labantu yabo but bazokudayisela amanga so uthi ngibuyele kulento ebengifuna ukuyisho ngithi isente ngikuyona ezinye zegebengu zimmanid sister lokho serious abanye banama families ammanid you understand zizok approach ngisipane esrek you understand into eningi zingena through mina ngokomthetho kodwa you understand and mawukuthi anginayo ibackbone kulula ukungibhenda kalula ngifaka amafoni nginikezwe labo 500 noma lama 1000 rand or whatever amount la ekuthiwa banikwa yona labafethu abazenza lezo zinto you understand kulula ukuthi ngingafaka izinto ezilicit I understand but ngahluleka ukwenza lokho nama ngisahluleka ukwenza still I understand Jele ngathi kulela office lami lokuqala ngine crew engisebenza nayo eyiboshwa kulapho la kuleli lesibili lasema tuck shop ngineboshwa engisebenza nazo I understand not 1 not 2 not 3 not 4 obayiranela le tuck shop yabo wena you are just in yonke into enzakala lapha mina ngiyihlwe yimi manager yonke into lapha yabo yimi wazi like yonke into ngiyibala nabo imali stock yonke into yabo le nto le sister iboshwa ihlakaniphile make no mistake mina at least lezi ngibe exposed to zona ngisebenze nazo hlakaniphile lezi ingane yabo le nto le but iqiniso lisekuthenini ukuhlakanipha kwakho kufana nokuthi akukona ukuhlakanipha mawusejele ukuhlakanipha ungena freedom even freedom of movement ungenawo lokubona amabonda awodwa yabo leli balesikloni baleli grand kanjani phole kanjani bamangathi uvalelwa u2 years noma u1 week yabo ungaphumi la izokutraumatize le u1 week nje buka indawo ephole kamnandi kanjani imagine ake ejele ulokushawa indonga ezomile zakudala ezinye zikhekhe ebukile lapha bese emva lapho uzothi uClever ngani ibuphi uClever so kuleli office lami lesibili kwama tuck shop system ila ngibone khona sengukuthi okay nango nemali nango rich nango njani lapho ubona up close ukuthi kahle kahle isiboshwe isigrand la nas yabo and uphinde mangiya kwi monthly shop angithi imali yabi la phansi ibhaliwe ama figures uyawabona okunye kushaya ngemali la ubona yabo lezi zimali zabo abanazo abazilethela abantu bawo ngaphandle ziyarekhodwa somewhere then mase ngibavulela i-monthly shop bathenga ngazo lezo imali abayibambi cash ababambi u-cold cash kubona ugcinwa somewhere kune office elidila ngaleyo mali wena uma uzoza kimi uzothatha whatever uyithatha la store ngisuke ngazi mina ukuthi una malini thatha lento oyithathayo ngumayinaze lento lo uyithathile la uhamba kunzima uba isiboshwe you can't even control your own money exactly yabo le nto so mina lento engihlale ngisho ngithi kulabantu abathi kunobuclever obukhona kulezi zinto lezi zokuboshwa ngiyafisa mina abahlale nami head on sister angitshela ukuthi ibuphi ubuclever because nami ngizoza nelami side lezi zinto engizazi okunye ngikakaring but ngingagring amangihleli nabo bangitshela ukuthi ibuphi lobuclever akunabuclever kule yanto sister yabo kunabantu abamamillionaires ababoshiwe imali yakhe lo muntu uyiqeda ngani ukuthenga ama noodles nama Kellogg's lezi zinto zalapha e-store la lezi engimdayisela zona Martin Staff nani lezi zinto lezi engidayisa e-store lapha Tin stuff so uthenga 100 rand lithiwa ziyabiza izinto zakhona basebene half
sebene baye Bathiwa nje amaqanda ayi-6. but kona sithi se-speed but not to that extent I mean but yeah when it's speed kuyabiza yabo le nto le ingakho ngitshele ngithi ngingavula Saturday and Sunday imali engango 150 mina ngiyayihloka in 2 days and nakhona ngivula ilanga lonke ngiqala ukudayisa ngo9 ngivala ngo2:30 makuvalwa indonga ngala kamakhelwane nawe uyavala ngala exactly ku 2 days kuleyo half day leyo ngiyakwazi ukushaya iClipper yazi Plus kunama business aranayo every day angayenzi leyo mali Angasoze futhi in ayenze. 1 week angasoze futhi ayenze yabo lezi zinto ngikutshela zona on record kunofakazi abangaziyo ngizenza iyaziwa lento engiyikhuluma ukuthi iyiqiniso you understand so ukuba exposed entweni enjalo as lo msebenzi engiwuyena you understand and ukhumbule phela mawuloku usebenza nezibosho niyajwayelana nazo gcine kufana nokuthi abafundi laba abantu end up bekwazi ukudlula ipartner yakho ukuthi uthandana uthandini because isikhathi esiningi uspenda nabo ukhuluma nabo uxoxa nabo abajitha labantu nabo ngoba ngitshela ngithi most understandayo ukuthi ngihamba ngalezi inkulumo zami azange bayithathe neoffense nalabo futhi abazi character yami up close azange bayithathe ioffense you understand because they know exactly ukuthi standpoint sami sikuphi ngiza ngayiphi indlela nami it's not like ngileli order lithi malifika ngifike ngigramp espan no ngi-out basasa njengabantu nje because babantu bra bonke nje bazokutshela ngi-out like ngi-out but enama boundaries okay yeah ake singene kuleyo ukuthi ke manje labantu bayajola man ba busy lapha yababhala ko Facebook bayashela kwenzeka kanjani ngithi shilo kunendlela smuggling smokolo kunamaphoyisa abafakela lezi zinto so mabe nama access ephone baba no TikTok baba no YouTube baba nama Facebook zonke lezi zinto and iqiniso lisekuthenini most yabafazi kakhulukazi laba aba self reliant excuse me laba abakwazi ukuyimela most laba bafazi ba lonely masikhuluma iqiniso in a real world yeah it is ba lonely because most yamajiti asaba ukubashela yabo kunomjiti nje osaba ukushela intombazane ngoba inemoto nje the fact that inemoto sekumenza ukuthi angakwazi ukuyishela isibosho sinesikhathi sonke ngaphakathi lapha and uzokunika yonke iattention oyifuna nini love language yenu iattention kufonelwa constantly kutshelwa amagama amnandi every now and again I understand that's true by understand leyo assignment and bazoyenza by perfect you understand the next thing uzoyibona ususejele na uzothenga uzogrossela isiboshwa sakho kunkomonde lapha eshop you understand and iqiniso lila ukuboshwa njengoba ubona ngi-against kanje ukuthi abafethu abangenzi izinto ezizobafikisa ejele ukuboshwa kukhawathi lo muntu oboshiwe kuphela kukhawathi umndeni kukhawatha i-society at large mntama njengoba ngishilo i-love language yeni bafazi i-attention ne iboshwa zayi-understand leyo assignment ne and ziyanizingela la kuma-social platforms molo post yabo and ziyakwazi nokuyi-read i-situation ukuthi ngifake emalini noma enhluphekweni la yabo le nto bantswempu kuleyo nto and ngizokutshela siswami osisabahle abawele off elifini baphenduka omphemuthi sibabiza kanjalo obani omphemuthi emphemuthi igama labo intombi zebosho uma uyintombi yesibosho uhlalwazi uthi ejele sikubiza ngomphemuthi igama lakho lelo so omphemuthi sister sibabiza kanjalo mina ngokwami isikhathini esiningi mangibuka ilabo sisi ababulawa yilo self esteem angaba na ama resources but self worth akanayo you understand and uyifuna lapha you understand and ukuze athole validation from that person kumele pop out phela ivisit ejele sister uzovisit umuntu uthi ngizokubona uza ngehagi noma ngakufuqa ngempama lo muntu ake ngamsola mina endaweni enzima kanje kwaze kwaphuma igama lokuthi kunebhesuki amehla yami ukuthi okay buya nani untanga right so if ubuna fokolo uzovakashela unkomonde boshwe lapho ngizela namahaki ngaxoxa ufika mina uzongiqhatha nabafowethu mase mawusuka uqeda ukuvakashela lapha kwibhesuku ungena ngaphakathi babheke lento obuya nayo nabayifuna kungenzeka ukuthi yonke lento othengelwe yona ungatholi ngisho
bayakwazi iqiniso leli engilikhulumayo ngikhuluma ngalento ngoba ngisebenza up close ngalezinto angisilo jele lo ukuthi ngizwa kuthiwa uyayibona leyo nto le ngilo jelo involved that's why ngikhuluma kanje kulabo jele laba futhi ngizoyisho straight nina enweba imlomo emide ningakazi nibe exposed to imali nezinto ezingakwenza ugcina uconforma to izinto elethwa yiboshwa kwena but still ukwazi ukuma ukuthi ngeke ngikwenze kulaba balobethi hey ukhulumani lo uyilalela uyiqede lento engihlalele la uzongizwa ukuthi ngikhulumani you understand sister la abantu most ngifuna ukukhuluma kulabo abagqoka ubrown abanemlomo ngalento engiyenzayo thola ukuthi umuntu sister ubusy uzofuna ukugxeka into engiyikhulumayo umsebenzi wakhe ukuhlala kwi-section noma uku-escort iboshwa kuphela nami lokho ngiyakwenza ya understand ngiyakwazi ukwenza ngiyakwenza but uthola ukuthi lezi engiyibalayo as extra akakazi ahlangana nazo akakazi abe coordinator functioning kwi center ebusy akakwazi ukuthi kuyini lokho yabo leyo akakwazi ukurun ama shop ukulwa ne club constantly ufuna istock singafiki iboshwa zifuna into ezithila ziyitholi and yonke ipressure iza kuwena kumele end up ufakela iclub ipressure akayazi yonke leyo nto you understand then umuntu uzonweba umlomo uzokhuluma ngento angayazi yabo abantu abastick entweni abayazi njengoba nami ngikhuluma engikwazi you understand ngitshela earlier on ngathi ngacishe ngaba ne depression ngenxa yalezi ibhani ngiya-enjoy ukuzenza ne but ziza with kumele ube ne backbone sister kumele ukwazi ukuthi no self control you understand and ama temptations akhona zokudlalisela ubukhazikhazi ibosho kwaphela lezi ezinemali zifuna ukufaka izinto la ngaphakathi exactly. Wena kahle kahle ukhiye okungena kwalezi exactly and I'm proud to say ngisho kungabizwa siphi isibosho esike sasebenza close nami thiwa sikhulume phambi kwe-management or phambi kwama-camera nje ukuthi bamkomondo akasifakelane ejele I'm more than happy ukuthi kungathiwa kulandwe noma isiphi bese sisho ukuthi wasifakela ukuthi nokuthi nobufakazi nabo ziyabugcina ubufakazi futhi ingako wazo wangena kunzima ukuthi uphume mawuyiphoyisa ngoba ziyabugcina ubufakazi nizobusebenzisa against wena hlakaniphile sizozenza insurance exactly yabo leyo nto le ngithi mina kuwe on a public platform noma isiphi nalesi besihlale sila every day singahlala kwi-public platform ayisisho ukuthi mina bamkomo akekho noyedwa ozokutshela inkomondo wenzani if ukubabhemisa inkawuza kuyicala well nginesecaleni because ngiyankawuza nami mabethi scafe ngihleli nabo ngiyabanika you understand abanye bangipholishela icathulo ngiyabathengela o drink ngibanike you understand if lokho kukumokola then shothi yeah but eyokuthi ngithatha into contraband or ama cellphone or yini ngithi mina noma isiphi asikhulume kwi management yami wherever yeah lelo cala futhi ngingaba happy ukuthi sililandelele mangithi kuwe angikho kulezi zinto angidlali nawe angikho kulezi zinto nginamajita esithi masishayisile mhlawumbe uthothi angihambanga kwi management area mhlawumbe sisemakodasa angihambanga ngayendlini amajita amanye sisebenza nawo thothi ngiyamazi umuntu ukuthi uzinowile zenzela indlela zakhe yabo leyo nto le eziphuma eceleni angihlangene naloko ejele kunento ekuthiwani maki ithikithi lakho kwesinye isikhathi izokuphilisa kadeke leyo nto ejele ukumaka ithikithi lakho yabo sister ejele zikhona izinto ozoyibona kungamela uyikhulume kungamela futhi uhlangane nazo you understand ongamela ube involved kuzona you understand as much as ngithi mina ngiyakwazi ukuthi ngiqhelananise nama temptations sometimes khona abangakwazi and makwenzeke ngayiphosa kubantu abanjalo sometimes kuyokusiza ukuthi uact ngathi awubonanga ngoba mawuzozenza into ebona yonke into kwawona ama colleagues lawa sengathungumela lezi iboshwe ukuthi azingisebenze fast you understand leyo nto le a risky work so akumele ngingoba kutshela kwesinye isikhathi kumele uyimakele ithikithi lakho ubhekele mina ngilowo muntu ngiyalimaki now I get you maki ithikithi lakho okay kumele umaki ithikithi lakho ubhekele yabo leyo nto kokunye but lama officer othiwe ngiwarana sister angenze ngabona kwi center ukuthi ubani umuntu ogangayo ubani umuntu ongaganga I know everything
but nje nedream-ke lithikithi uphume Hey, kanje. then the next thing is jike, then the next thing is After all isinkwa sabantu abakhona. exactly. Then the next thing is sijike sizo bad mouth noma sizo delelwa abantu abaparticipate kwizinto ezi-illicit sister. Phela ngeke bahlale bangaparticipate ngoba ekugcineni kosuku umuntu uyabona mangabe kuthiwa umuntu onuka ikhwaphu uyakwazi ukuzizwa. Uyashesha uzizwe nawe ukuthi hayi le ihlaba kumina straight. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona sihambela le kude phezulu. Do join.